ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba, madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. This Sunday Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga, direct from Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. For glory to our Lord Almighty, for His divine grace, mercy, and protection for us, through the intercession of Our Lady of Peña Francia, offered by the following Mass sponsors: Captain and Mrs. Ramon and Luz Espacia, Santa Elena Baras, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Larry and Helen Stein of Nero, Nevada, USA. Gia's Cafe, cozy Italian-inspired cafe that serves coffee, pasta, and gelato, and home of the original Gelato Gia, located at Apo Drive, Naga City. Vatican Band and RB Tech, owned and managed by Honorable Batik Rita Frente, Barangay Kagawad, Lordesiang, Nabua, Camarines Sur. Erwin J. Villano, Local Government Operations Officer 5, OIC, MLGOO, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Junjun and Jocelyn Quiapo and family of USA. FX License Sound, owned and managed by Johnny Scuro, Santiago Old, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Andrew and Tita Celebrado and family, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Peter Longasa and family, Nabua, Camarines Sur. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued Mass sponsors, may the perpetual protection and eternal blessings of the Lord be with us, now and ever. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan.
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog ka yan, pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programa Parareta Asin Platica ni Paracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Parareta Asin Platica ni Philip Paracena.
lain man na sulukan rin kunada asing Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asing platika ni Philip Baracena. Namamasko po! Siguruhin safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Manoy Wilbert Wisely po, bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo at sa darating na bagong taon, lagi sanang mangibabaw ang pagmamahalan, pagbibigayan at malasakit natin sa isa't isa. Ang hangad po natin, maibsan ang pangamba ng ating mga kababayan, kaya patuloy kong ipaglalaban. Gamot mo, sagot ko. Muli, ito si Manoy Wilbert Wisely. Merry Christmas to one and all. Greetings coming from Honorable Vincent Boyet Nagrampa, Punong Barangay San Vicente Sur, Erga City. Architect Sopronio Sani B. Maestrado, San Roque, Erga City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Erga City. Jerry Navarez, Chief Plant Transportation Office, Ligao City, Albay. Mr. and Mrs. Amormillo R. Agaw and family, San Agustin, Erga City. Nakings Fall Water Repelling Station, Zone 2 National Highway, and front San Isidro Elementary School, Erga City. Owned and managed by Ani Baracena and Poli Bagapuro. Ang katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso, pagkamuot asin pagpapatawad ngunyan nakapaskuhan sa pagrupyaw kan sa tuyang paratubos na si Heso Kristo. Mensahe hali sa mga minasunod. Contud Boys, San Miguel, Iriga City, care of Edgar De Villa, Mr. and Mrs. Ray Robicho, Nanay mo British Columbia, Mr. and Mrs. Marivic Clavillas Mazo and family, 269 Coral Street, San Isidro, Iriga City. De Villa family and sons, Jonel, Jesse, Philip, and Carlos, Santa Cruz Sur, Iriga City. Jujel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Barangay Council of Santa Cruz Sur, Iriga City, headed by Josefina Comla Peñones, Santa Cruz Sur, Iriga City. And Audi Jose De Villa, retired Major, Philippine Air Force, Zone 2, San Jose, Iriga City. Sasatuya Gabos, Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. May God fill your Yuletide season in all your days with immeasurable prosperity and joy. Merry Christmas and a prosperous New Year to one and all. Greetings coming from Lala's Boutique and Minimart and BGSL Store located at Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Manghentes Beach Resort located at Pararao, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mrs. Adela Fajardo Manghente and Blisilda Manghente Elevado. On Style Graphics Design and Services located at Tipper Street, Barangay Market Site, Daraga, Albay, with branches at Tabaco. Owned and managed by Rowena Luna. Jumpstar Trading Services offered ATM withdrawal, GCash, cash in and cash out, Maya Pay Bills, loading station, and cosmetics items. Owned and managed by Dada, Malin, May, and Camille. Honorable Mark Nino Casano, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Honorable Ruben de los Santos Briones, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Cecilia Cecil C. Cuarto, Municipal Vice Mayor, Balatan, Camarines Sur. Ini po si Alfred de los Santos kang ang probinsyano Parteles. Ang Pasko ay sarong panahon ng pasasalamat, buda, pagpadaba.
Pipapangadji ko po na magdara ini kakaugman, asin paglaom sa lambang saro sa to. Asin magpuon kita kisarong mas magian at maugmang taon. Sarong taos pusong pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa sato gabos. Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Naranasan nyo na ba ang pagkapagod ng inyong mga mata matapos ang mahabang oras sa harap ng computer o cellphone? Ang iBerry ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Huwag hayaang maging hadlang ang malabong mata sa inyong araw-araw na gawain. Gawing bahagi ng inyong daily routine ang iBerry at maranasan ang pagbabago sa inyong paningin. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala ay, bilang inhenyero, napaka-busy ka sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ka. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-Kidney Care. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos! Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJets registered. Nakagat ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin dekalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alaga, Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic, an active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, seniors and PWD, $499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya't mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM
regional stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Barreta Asing Platika ni Philip Baracena. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na.